biteye agahinda kuba ibyamamare ku isi byihakana Imana. Harimo benshi muzi ba Kanye West ndetse n'abandi batandukanye bagiye bafata umwanya wabo bakihakana Imana, kandi ubwamamare bafite cyangwa se igikundiro bafite bagikomora ku Mana, aho kugira ngo bayishimire cyangwa se bavuge ko ariyo yahabagejeje, bakivuga ko ari bo Mana cyangwa se bakavuga ko Imana nta kintu yakora, ari bo bakomeye. Kwishyira hejuru cyangwa kwivuga imyato barengera bigatera ingaruka zikomeye mu buzima bwabo. Njye tugiye kubana rero, nitwa Abu Dhabi, ni Habineza TV. Ukore subscribe, like, share, ubundi ubane natwe. Iki kiganiro ntabwo cyashyizweho ngo gishinje, ahubwo ni isomo ryo kutishyira hejuru no kumenya ko byose bituruka ku Mana. Mbaye ikaze rero, jya muri komenti wandika ibyumva twakora ubutaha. Ngende ngusaba no kurangiza iki kiganiro ukamenya byinshi byimbitse ku bijyanye n'abantu bagiye babona izina bakihakana Imana yabo. Kaduhere ku wa mbere, yitwa Farawo, yivuze ko ari Imana imyaka ya kera. Ikorwa yaravuze ati, ndakuzi ko nta Mana iruhande rwanjye. Yahakanye Imana ya Mose, avuga ko ari we Mana wenyine. Ingaruka byagize, igihugu cye cyahuye n'ibyago 10. Ingabo ze zose zirimbukira mu nyanja itukura. Isomo: nta muntu ukwiye kwishyira hejuru ngo yiyite Imana. Uwa kabiri yitwa King Herode Agrippa, yemejwe nk'Imana mu muryango. Hano usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 12:21-23 barabivuga byose bakabisobanura. Igikorwa: abantu bamushimiye bavuga ko ijwi rye ari iry'Imana. Yabyemeye, ntiyaha icyubahiro Imana. Ingaruka yagize, yahise akubitwa n'umumarayika, aribwa n'inyo arapfa. Isomo: icyubahiro cy'Imana ntigikinirwa. Uwa gatatu, Marilyn Monroe, 1962. Igikorwa: igihe Billy Graham yamuvugiraga ubutumwa bw'Imana, yamusubije ati, sintera Imana, sinshaka kubyemera. Ingaruka yagize, iminsi mike nyuma yaho yaguye mu buryo butunguranye mu mwaka w'1962. Isomo: kwanga ubutumwa bw'Imana sibyo bikubwira umugisha. Uwa kane, John Lennon, umuhanzi wa Beatles, 1966. Yavuze ijambo ryakomeranye riti, turi abakomeye kurusha Yesu. Ingaruka yagize, nyuma yaho ubuzima bwe bwahindutse igisa n'akaga. Yapfuye arashwe ku muryango we mu 1980. Isomo dukuramo: kwivuga hejuru bikurura ingaruka. Gatanu, Frank Sinatra, I Did It My Way, 1998. Yahimbiye indirimbo ivuga ubuzima butagira Imana, ati I did it my way, igomba kubyikorera. Ingaruka: mu minsi ye ya nyuma yavuze ko yicuza kuba yarabaye umuntu wizeraga imbaraga ze kurusha Imana. Isomo: indirimbo izwi yose siyo igisha ukuri. Freddie Mercury, uwa Queen, 1991. Uyu ni uwa gatandatu. Gikorwa: mu bihangano byinshi yakundaga kwerekana ko nta Mana yitayeho. Yavugaga ko ubuzima ari ibyishimo gusa nta Mana irubaho. Ingaruka yagize, yapfuye mu buryo butunguranye afite imyaka 45. Isomo tumwigiraho: ubugingo si ubwacu. Wa karindwi yitwa Christopher Hitchens, umushakashatsi wa inuka ku Mana, 2011. Ejo bundi. Igikorwa: yanditse ibitabo byinshi yemeza ko nta Mana ibaho. Ingaruka: igihe yari mu ndembe yavuze ko hari byinshi byari bimurushye mu mutima, ariko ntiyigeze yemera Imana kugeza apfuye. Isomo dukuramo: ubwenge bw'abantu ntabwo busimbura Uwiteka.
Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzi wamenyekanye mu zina n'ubu aracyariho yitwa Kanye West, kwivuga ko ari we Mesiya 2013 kugeza 2019, ndetse n'ubwo nyuma yaje kugaruka ku Mana. Igikorwa yigeze kwishyira hejuru akora alubumu yise Jesus, avuga ko ari we nk'Imana. Ingaruka yahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima bwe bwose: uburwayi bwo mu mutwe, guta umuryango, guhinduka kenshi. Isomo: nta muntu wifatira imyanya y'Imana ngo abone amahoro. Wa 9 yitwa Miley Cyrus, I don't believe anymore, 2015. we yavuze ko nta kintu na kimwe yizera. Igikorwa yavuze ko atemera Imana ukundi mu bihe byo gukuramo inda z'abagore. Ingaruka: yahuye n'ibibazo bikomeye by'ubuzima bwo mu rukundo. Isomo: kwihakana Imana biragira ingaruka mu mutima. 10 rero reka tuvuge kuri local cases mu bihugu bitandukanye. Local cases: hari ibyamamare byinshi byo mu bihugu bitandukanye byagiye bitangaza amagambo yo kwishyira hejuru cyangwa gutuka Imana, ubuzima bwabo bukagenda nabi nyuma. Ntituri hano ngo tubacire urubanza, ahubwo ngo dusige isomo rusange ry'iki kiganiro. Imana iruta byose: ubwamamare, amafaranga, ikuzo, amafoto, indirimbo n'ubumenyi ntacyo bivuze iyo wibagiwe Umuremyi. Kwicisha bugufi ni rwo rugero rugira amahoro. Murakoze rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Niba wifuza gukomeza ibiganiro nk'ibi bishimangira ubuzima n'inyigisho z'umwuka, kanda subscribe, like, usangize n'abandi. Tugumane ubutumwa bw'imbaraga. Kwicisha bugufi imbere y'Imana niryo banga ry'umugisha n'amahoro. Yari Habineza TV, aho ukura inyigisho, aho ukuri n'inyigisho bihurira. Home of news with happiness. Ndi Abu Dhabi. Murakoze.